uyu ni Kofi n'abayo yitwa Kofi izina Mose mvuka data na mama wanjye data aramuvuga ngo witwa Ruberangeyo Kofi haramboza bwa ngo wenda sinarivukanye nitore kushasha oya narivuye mu Minembwe Gakenke twita ko barabona hafa aho niho navuye tuza duhunze kubera ibizatubayeho ndarizana ndaruka ngufira rero haleluya haleluya muhindukire nakari gaciyemo ndarizana muri Nyarubira muri Mukoko kwa Mubagara kwa Mubaragara kwa Murima kwa Rumanya kwa za Fizi za Baraka Uvira Mugatumba mu Burundi gatwa twagize uko tugaza mu Gatumba nabandi rukana nitwa Kofi arimo nishikara aho kujya mu Gatumba namasanga abantu bize umuvumo bamwise monitani naje nava mu kazi ndikeze ifoko mpindura ino gikongomani ngarikuraho ngashiraho dani ariko byanga gufata arabazi ni mutazafata zamana na pe aka ukumvuza urugendo mu Minembwe ntamenyika neza hano mu Gatumba byanga gufata turatonda tuja mu makambi atandukanye murabizozi no mu kambi tujibwagiriza mu Ruyigi nagaze mu Ruyigi 2009 abanyamaharo bavuye maharo bashitse gutya hari ibwagiriza komando shikana namwe uruzi bomva nani n'uruzi namashika babije tonda tura nasegera muri Methodiste Libre itaraba Methodiste ini ubu ni Methodiste ini mbere yitwaga Methodiste Libre nene natatwara abanaga mu ishimbi imwe ya hano bari baba musasa nabo tuba ibagiriza tugira korari yitwa ngo ni Louange mu Kinyamurenge umuyanganire kubera ndakoresha Kinyamurenge nta Gifaransa kandi ndakizi cyinshi ariko ndakoresha Kinyamurenge tuvuga ngo amen hari kibazo ndakoresha nta Gifaransa no kandi ndakizi cyinshi niza mu auxiliaire yombi ndayarangiza uko cyo Gifaransa ni des auxiliaires avoir être ubugi bukirangisha titwari mani cyubahiro ako nakare gace tuvuga ngo amen ico Gifaransa cyose tusha muri korari yitwa ngo ni Louange iyo korari rero baga muri Methodiste ni Musingi mu magambo ahinye mu Kinyamurenge cyacu ni Musingi ariko Musingi zo nyine za Musingi basigaye bazita amazina za drama zaki no basigaye bitwa amazina si drama iwacu bitwa ngo ni light so ko basta niko wacu biyise twakiri drama muri yo korari 2013 turafatwa n'umuka na Jean Mukambangura era muri kanisa ariko twafashwe hamwe twese arabizi na Mugandura atarafatwa icogi turafatwa zani ngo twabanaga n'umungo basita witwa ngo ni Bwa Gasore mwe nabona Muganura ni wari mwari yo korari yaravuye i Rwanda yarazi gusenga uwo mwana n'ubu nyine arashaka umukozi w'Imana ahari Imana imumurisha ari muri Amerika nyine n'ubu banyigisha gusenga kamwe ngo Kofi tuja ku musozi twagera ku musozi bwagiriza ubaharuguriye amaso tukashaka twigeze kumara amahinga bitutajya tutama turatunyagirwa kavire ruguru musozi ntariye kaja kwishuri ngatonda nasohoka 17h30 ngasohoka kazamuka ngaja mu musozi sindaye muhira amakayi kajana mu gashashi imvura ikatunyagira ariko amakayi ari mu gashashi nazabiri twakira umwuka we amen bana twazakira Imana ngira neza akomene semso Imana ngira neza kabisa Imana ngira neza Yesu ampumuka ambane mpano mbaga sura mwayi kubwiriza naje mpa yindi mpano yitwa ngo nushamburiza twamatwika mu mazu twamutangira kuri avutum twasumuro mu mazu akoretse ibitangaza byinshi bwagiriza
hano Abanyabwiriza ntabeshe bari hano muganura hana abandi bose baraturaka dukora abantu programme zose ivuga ubutumwa turarivuga n'abafrijanse barabiswamenye kubera programme z'ijuru twaje zagitega kuja kora rero twamara iminsi muwiwe arabizi okay namambikime nzani bwari kuri Noel 25 muri Methodiste bwagirizaade abahazi muri Shimbo Gitoga cyangwa se Paruwasi Gitoga no yari nagiye gutera intambwe gutya kuri podium numva ikintu kinkubise numva ijuru ndagiye ndagerageza imbikime kora kwacu wagasore twari n'ubu semanami twari dukundana abantu benshi barabizi kandi bose hari umuntu utabeshera umuntu twarajanaga twarambaranaga iwe yaravuye n'i Rwanda yaragera nk'amawuzu menshi tukarambarana timubizi siko bitaga yaravuye nk'i Rwanda twarambaranaga ibitangaza bikamba twararana n'iwavuga isheto yanje yari washarika iwabo ni nk'aho bari barenze nakazana n'iwabo cyane kogera iwabo ibintu byose nkabikorera iwabo warongubakira akazi inyuma y'inzu iwacu azavuga mu nakageto tukararana muri iyo nzu twemera bikime kora kuri bagasore twagasubiza ku Dubai namuvugisha n'intoki wacagira ubwoba tutagenda biranga ndasohoka wacu asa nk'usigaye inyuma bari bafashwe kuri Noel muri mitonda bakaza bahimbaza tugafata namasohoka mbere ndamanuka sinacibarabara abahazi bica mu mwonga uciye mu mwonga warakukaga ugakukira ku makanisa y'iwacu habaga kadeza ariho kadepe na Methodiste Betelehemu yabaga haruguru na makanisa atatu yari yegereye ayandi yarataraba turangije ndazamuka akavura gasanga gakuza kuri Noel murabizi kwa bimvura gashaka ko kunyagira ndihuta ariko numva kera narenze sanga mu kumombi wacu ndi yakingura naho nayiruke ubwenge barasore namusohotse araza hasanga nawe bitu zahindutse ahamagara abandi baraza barasenga twagera bakorari twari dukundanaga ntitwavuga ku muhungu mbere kuja kurya twaje gapikanisa twavuga ku ishuri twese mbere kuja mu mago mucye kudepoza amakaye twashe gapikanisa ku muhungu arasanga ariko barasore tarasanze nacika manizo mu aranda barisa abantu baraza barasenga bajana mu bitaro baragerageza mu Ruhigi muzi ibitaro by'abarefije kuntu bimeze kuvugwa na transfer bavandi no kuvugwa nuko nyine mwihangana amen ariko Imana ishimwe twaje Bujumbura umusigara nifuza kuri prive nukuri bamba transfer baravura ariko sinakira wabume namwe mu gusandikira ndamema muri quartier tangira kuvuga ukuntu kuvugisha ikimeme tugashika biramenyerwa mu nkana bikimeme completely barabanga kofi yaramemye takundi abantu batangira kumva pole kazira kubona umuntu useka nakurangiza gusetsa kamwe kumva kera ndatse mu mbaraga z'abahinda kumva kera twogwana twozamura amaboko Imana ishimwe cyane buriya ibimeme bigira umujinya mubi nakadabari cyo nokora cyose no kwigukubita kaco bimurira naringira umushiha utagira abantu kandi kubera cyo kintu nansi yange ndaje nyine barasore namwanga abantu bose ndabanga sigara ndi kofije ndikimeme naringira umwana witwa ngo utangacu ariko mana nani kaga Maria nawe akaba chief escort wanje nawe ndiyakazamva iwe bandi bose bakazabanta akankurikira ari muri Amerika ni muri wa Job Imana mumugisha tangacu n'ifura ya Yesu tukararana rwagasura rwakazagira ngo ubwoba akanta mutangacu tukararana akaba n'undi umwana witwa ngo nishirake obasita wo kwa Bizimana nawe yari gitangaza ni wari president wacu iwe nukuvuga ngo nubwo nosaranga saraguri kandi yonda ni wari garde marade wanje ni wakomjana mu bitaro naremze no gusenga biro birashira ba pastor Gasongo barasenze ba revera barabazi Gasongo wibwagiriza baro n'abaruhumuriza n'abantebutsi abayumbe batandukanye
ibintu byinshi barasenga ariko ibintu ntibizacamo isaha y'Imana ritaragera. Tuvuge ngo amen. Umunsi umwe apfa umwana w'abasita nihusuko sinovuga ibyabaye ngo mbirangize. Buriya ngo ntagapfa ntagakira siko zacu umugani, ntagapfa ntagakira. Apfa umwana w'abasita wa Bozera wo ku Bakidumu bo kwa Tando. Nzamvuga umuntu n'umurara niko kwiza ubuhamya bwiza, uzuvuga umuntu n'umurara ukatanga n'umutima umuganura araha imbere na Jeanne niwe twabanaga mu mombi nguriya mukamuganura ukuyera taramye akaza yuzuzwa ibitangazo bikaba timukaza mubona mwiribaya gusa yarojwe cyane. Tuvuge ngo amen. Mana nisiza we kandi uko nukuri mbabwiye simbeshe ngubaho mu mubatsi. Nangije uwo mwana arafa. Haguruka ja haguruka bakubone ma dukoma amashi menshi cyane kugira ngo ntimugire ya kitangaza Edward. Janine yabaye umugore. Janine niwe uriya mukobwa niwe twabanaga muri uwo murimo. Haguruka bakubone ni umugeni ariko yihangana. Haguruka ma n'uriya Janine mukabana amashi menshi cyane. Uriya Janine niwe mukobwa wenyine wari ugira umutima nakazafata telefone yuzuye umuriro yayitere tukandikirana nawe mu rugashira nguriya no muhamya uyakazambaza amakuru kurumva gute usumva arabaye gute tukandikirana ku telefone yayitere yuzuye umuriro ugashira kandi uko nukuri mvuze Janine nguriya hari tutwavuga ngo amina. Tuzamura Imana ishubahiro. Mwikirisega dufatwe ntabwo ari byo kuvuga ngo birekera dufatwe muje mu mwuka ntimuzumva muri no mubiri ko ndatanga abantu kugira ngo mubone ibihamya. Abahamya barahari hano bamwe babonye Yesu azuka ni kuryo muri mvye yavuze ngo babonye inkovu nanje ngo bantu bari bahari. Hari umuntu azarenguka hirya akaja kwimbira ibintu oya ngura Janine nguyu muganura nguriya Jeanne nabandi bara icogi uwo mwana arafa nihuse ku iminsi yaciye myinshi itari mike arafa umwana w'abasita arangije gufa Kidumu araza. Kidumu yamuza mubona winda wo kwa Tando uriya Kidumu je ubunyine n'umugore arabizi ko nzamwita papa n'abantu bose barabizi hano nzamwita papa zica zarabizi nguyu hano sinokubabuka kubera impamvu ga Kidumu nugira ngo nawe kuri kamera bumve Kidumu wariwe siko kwiza ariko jewe sinokubabuka kuvuga ngo Kidumu izavuga ngo papa n'abantu bose kandi ari umusita ngabo umuhinda ko murumva ntahuriro ariko nzamwita papa kubera igikorwa yankoreye. Amen. Nzamugisha n'inama nyinshi umugore arabizi nabwiye ngo ni sobukwe arabizi nti wapfa kuvuga ngo Kidumu azaritsinda. Haleluya. Icogi araza baje guhamba uwo mwana wa Bozaro wapfuye yarakira umwana arapfa. Kidumu baraza baje ukiriyo data akiri hano araza baramwinga nabandi iti ngwino nyabondo tufashe umwana yaragwaye. Icogi twari mu mahombi none light yafashe Louange yafashe gahunda y'ihuduma itazoshira kuzogezwe nzokiri. Hari indirimbo bampimbiye bagira muri ya tugira ahantu banditse bampimbiye kubera kugwara baro bahimba indirimbo zirahari gusa ntizasohotse kubera manque de l'argent. Ko nukuri siko kandi mwihangane ko ndihuta. Amen. Tuvuga ngo haleluya. Tuvuga ngo haleluya. Inzani buka hale le 25 z'ukwezi ku 11 z'ukwa ku 12 le 25 kurumva ko iminsi yari yagiye ariko mana ndangijega ibihega twoje kuri kalendere twotinda arasa basanga Louange yaramashije abana base basiga baza bagatuka bagakinga amahombe tugaca mu madirisha bakaza kunsengera bakaza mu rugo tugatarama bakansengera baransengera Kidumu araza inzantekereza yakuye akasa ya hano mu muhogwa hano ntodabangibeye konti birahaba kandi abarozi barahaba
Njyewe mbwira ngo umurozi ntaba twomarana barahaba ari ikintu bankoreye ndakibona bangiriye nabi n'ubu nyine barahari turimo kurwana nabo cyane amasaha menshi inza nibuka ko numvisha akantu urabona abantu bakutse amenyo ariko bazaconga ino mashware inferiere bakayiconga ikamera nk'iki nkuko yagakuye nyine kari gafasha karatibuka aragafata numva murije ijwi numva riraje ndamiriza naramirije habaye celebration muhombe ntobabwira hafi kuyakundura ndamiriza hakuye ibiheko ntovuga ngo mubare ikintu mwizina bavuga ngo barahari n'ibiheko birahari n'abapfumu barahari akura igiheko byinshi ariko icyo ni cyari kimfite imbaraga yagikuya cyari cyangiza imbaraga n'ibindi bakuye mu ikanisa na hehe no iwacu yewe we ndavuga ngo ibintu birakomeye ndavuga twakoze umusitari mu nkambi defile iryo joro bwa girizade turi muri defile twaturirimba mu gutanuraho muzakarasisi nzamana ko ariko twari tumeze twari ku karasisi twatugenda turirimba turagaruka kofi ndakira twamara Imana amashi twagongo amen ndakira imba muzima sasa barakunda sasa barantera sasa ngaho kofi yabaye kimuga ngaho kofi yatoye mabeki nato nashumbage natoye inkoni nakuru y'amaguru nahwereye mu nkambi zari maze kumenyerwa na ambulance yari maze kumenyera bagasenga bananirwa bagakubita muri ambulance nkaja mu rugi ngatura nkaja muri koma kazota kagira garde malade shirake ariko shirake ariko mana ariko twaravuganye byararangiye ndumubwira ngo wenda nabuze uko ngira twararangizanyije nawe ariko twabirangije ndamutura ndavuga ati genda sha uri umugabo buriya kuba umugabo ntabwo ari ukubihagarara ni mu mutwe n'ibikorwa byiza bana sifiwe hari umwana muto azaba umugabo kandi cyo yaratarashaka twari tukira abana barangwaza mutanganshura arangwaza wagasora arangwaza ruwanje arangwaza nduhe nono famille ateranira avuga ngo reka mpunge ariko bagica ndibaza bahungwa ndahunga namamanuka bujumbura Kongo Bukavu ndabacitse murakagenda gutyo nyine muragiye nuko ndabacitse ndimuzomfata ndabaponyotse ndimukimbonye naho sanzi yindi equipe mureka ntere haleluya ndujujwe mureka ntere haleluya tuzamura Imana ishubahiro haleluya ndekera aho ngaho mukoma amashugira ngo ndanda ndabe ko tugire ko hari abantu bose barambika ngiye gufatwa ino ntagiye kuvuga yindi ndafatwa ko ndumva mfatwa nikoti nanabaye oya tareve nanabaye kofi ndiyubaha nambara ikoti ariko ndaza kujyambura bishop anyihanganire sabze excuse ndaza kujyambura tuzamura Imana ishubahiro Abanyarwanda bakamembe babiri umwe yitwaga David undi akitwa Justin bayibigiraga kuri ESP Nyawera akubwiye gusohoka Nyawera akubwiye kuza kuri essence aba university twumva ni ESP ibaho ngaho aho uhageze winjira muri iryo shuri niho bigiraga bari biga systeme francophone bari barahunza systeme anglophone baza kwiga systeme francophone muri Kongo iwacu mu Kadomo muri Kongo basi ni tukazakera n'abantu refugee nyine gasindijani aramboza kuri amen undi mpunzi kaini kati ufite ni refugee haleluya alikibazo hai de nationalité on de refugee c'est tout alors refugee congolais alikibazo ni congolais amen bana sio sawa isogeze
turahura twasengeraga ahantu bita ngo twese hamwe hari ikibazo Bana sifiwe sana avec la prononciation ça c'est la même il féminin des mots Bana sifiwe sana iyo mudasetse sinadova meronese ukumonga emission kwa haleluya tuvuga ngo amen tuvuga ngo haleluya tuvuga cyane ngo haleluya tuvuga cyane ngo haleluya tuvuga cyane ngo haleluya turahura nabo bayumva b'Imana bakazosenga abo bana bavana abanyamahanga ariko usanga tubita abanyamurenge natwe gatubwira yacu mu national iyo tugazimo twabana abanyamahanga siko mu business reka kubeshana nigusha mu modoka uri kumwe n'abantu babo ndije nyine mu modoka kandi kumwe n'abantu kuri muri yo bicu basokuru twasanze bafite natwe kama kadufata turahura basega kuri kopera ya kera bahazi kuri kopera ya kera utambutse stade ya Kadutu afa hari kopera ya kera ubundi igihari hari kanisa yitwa ngo ni Agape tubwire gutya turebye haruguru ndangiza igifuso ariko ndigifuso kizamura inyuma kikama kimera kinki cyagipakurura umucanga ibe na rukundu n'izirengeza kijya cinyuma abashoferi barahari baramujije mbona nyine igifuso ibe ni irembeje kijya nyine cinyuma ati ngiri ifuso tugira gutya ngigira shaka ipango n'umweru na bleu ati naho twinjira nama komanda indani harimo umusiti ari kuntu umusiti azoyugura kajya kantu bagira hajyo indani akabanza akakureba nguko nani uyu timiye ntabindi kabirebire nta n'igiswahili nzi cyinshi ati nimiye natafuta nani mabuja ya mayoro ati ngoya kidogo amagara nyirabuja yari ku gorofa ya gatanu warwekera abana yamahagarara hejuru nyine bene washu nabazi bikabye ubona tafuta nini namavuga Imana dutumye hano ngwara umwana umaze imyaka 7 agwaye nimba hari ni mugiswahili gakino cy'amafuti kubera impamvu za online nyine novuga ibintu nyine bigiswahili bitari ko nesiko no kwikingira kubera bintu za kamera nyine igiswahili si cyinshi murabizi twese hano baheza avuga igiswahili cyo kugora ariko mivuga mu giswahili nyine cy'amafuti kino cyo gukocana namambona aroroshe muwafunguri arakingura tururira turarenga aratubwira ati ibintu mu ngweye dufite umwana amaze imyaka 7 agwaye ako kane kari muri age de 15 imyaka 15 akana nyine kagakumi kagakobwa turinjira ati byo mwavuze nta bindi byo bigirira ati uwo mwana arahari ari mu cumbiriya muje kubonana nabo yera tubaza ati muvuye muturutse kubera gusomvije ngo Imana yadutumye hano ari umwana umaze imyaka 7 agwaye yabavuga ati mwinjire indani muri ico cumba nagiye sasa geze kuri bari banumufatiye agatanda kano kagira amapine abagaza mu bitaro baratuzi tumwe tugira amapine nukuvuga ngo abagaza muri koma ari kuntu bazagufunga n'icuma bagakutwaka amaboko n'icuma naha kakaraka n'amaguru zose nimukaba poza ukagarama mu buryo abantu bagaza muri koma iyo ufite amasonde menshi nuko bakunda gukugira nabaye muri koma murumva amakuru ibyo byose mpamvuga nuko nabibonye tuvuga ngo amen tuvuga ngo haleluya dusanga romo aza saragurika kakagenda kakagonga bari barajanye mu Buhinde n'umwana umukire bajana umwana pe bagatora negative tangwaragiye mujana ku masengesho barasenga igihe cy'Imana kitaragira bavandi ntakizaki ariko Imana igihe kigeze zabindi uzubona ko byaniranye bizabitungana urubasha uzabitungana turi kwijambo ibasha gukora turahagera bana bacuga sinompano zo gushamburira zaje nk'iwacu mu banyamurenge abandi nyine zitangiye kubambukira ariko ni wacu zibanka cyane bana bandi biwacu baje nyine twasanze ino tibasiga basabere ko bakuzuzwa ariko bagera ku giheko kikabananira bagatakara natwe twahagera gutya inemero nyine tugasanga Fulgence arabizi uko mvuze ukuri abacu bakaza buzuzwa bakerekwa ariko igiheko
nije wazanye ico kintu turahagera turahudumia igihe ko mwikana zani marito ani umugore yamazana ati mubomore ibindi nabyo simami nama kubitakaurira simba dukuramo ihembe umwana yamakire ubwo gusa yamakire akire nije wari muto mu bana kandi cyo gihe nari nanuse wakoze ngo nagwaye kwa sheko bwake bora ko nari nanuse nta faranga nari mfite nari umukene mvuye mu nkambi nkirutse nari meze nk'umuntu ugwaye bwa kumusasi waracuranga ariko inkambi ni nziza ba izi tuyisoma ni nziza harabayituye hari Imana yihindura amateka bari mu nkambi ni nziza kuko yabaye chemin de fer nyine twaducamo tuhendurirwa amateka siko arabari muri Amerika kubera amateka twaciye mu nkambi ukaja muri Amerika muri première capitale du monde ukisanga mu vibwagiriza cyangwa igasogo cyangwa aho woca hose surtout abanyamurenge twebwe ayandi mokiyo twasanze hanze ari bisanzwe ariko twebwe abanyamurenge inzara yacu yabugufinga cyane ni mu nkambi ndimubizi simbesho turahu yamampamagara ngo papa uyu mwana akoresha mutoya nkabona anyisise gute yavuga ngo papa ngo nilikuwa wapi nilikuwa wapi ndunga ngo mama ngo nilikuwa na wewe ngo bana papa nilikuwa naishi ku makaburi ati ndaho ngo mwana ninabanaga nawe nilikuwa na wewe mama pole ntanganye no gumuriza umwana kandi kumbira imbabazi nyinshi mama yadusiga umwana ufite amezi 6 ndamurera ubu yiga mu wa 4 secondaire timumva kungira imbabazi nakazamesa nyine ibintu by'umwana byose ngabitunganya ngahoma nyamahirwe yagiye yakazamfasha arimo nyamahirwe Imana umumusha tarashaka ura mugore nyamahirwe yakazamfasha guhoma twara abana kizuninde naba peresi mu banyasindizo Imana bamusha bakazamfasha guhoma nakazampoma tukagira gute sister yarashatse twazanye arashaka araduta arangije kugenda sigara mu rugo ndije nyine n'abana nta data nta mama ubufunze ni bugende bunarabubona uwo kabayeho ndi bakabonye ubufunze nyama yuko akaza rimwe nakazampo mijoro nari maze ko nyine kagasore kamonto bigitaka nijoro ngahoma abana basinzire kamuhagira kabaryamisha narangiza ngahoma narangiza karyama kabuza amasahani kayatunganya koza amasafuriya ngakuba narangiza naje karyama uko nisanga apisa kenda karyama saa moya wenda nje ku ishuri byari bigoye ariko Yesu narashatse Mana nziza Mana nziza amen nyamwe bakamfasha umwana za anyita papa ndamwakira ndamuhumuriza tuvaga mu cyumba yakize turamufungura araza twicara muri salon nziza VIP hari n'intebe zimwe hari n'intebe bazavuga ngo ni intebe magazi kuri hari n'intebe zimwe tutaricaraho hano se nukuri hari n'intebe zimwe tutaricaraho iyo salon nayibonye hantu hamwe kubera kugenda maze kubona intebe nyinshi zitandukanye nukuri kubera kugenda maze kubona intebe nyinshi ndangije twicara mu ntebe uwo mugore arasohoka yari kuvuza induru kurya sose akabana n'umubanyi aramubwira ngo zamuka uje gusereva abashitsi arazamuka aratubwira afata ikisito twese twamwe amasito turangije gufata izo fanta twatuma je nari umuturage kwifanta kuri fanta twese sikera tutangiye kuzima ni vuba kandi witangiye kwimwa vuba izigorana izigutwika kumva rufuro timwe timsababayeho mwebwe haleluya uko nukuri jewe nuko byangende uwo munsi ibwagiriza nabonye fanta gute jewe na bonane kuvuga ngo bonane ninga Kenya nari imfubyi nta data nta mama abandi bagafeta kamambwira abana ati bapeti muze duteka ibishimbo turye kandi mukomere tukajya ibishimbo tugaceceka bijya byaboze gabzo mu nkambi murabizi bikomeye bitahiye neza ya kuri bonane tukabijya habwira ngo mukomere tugakomera ariko baro munabanje ni beza mana bakaza banyumvira cyane bana sefiwe
ubu nabagabo bamwe barubatse ntimugire ngo ni kwakunda bamwe nabagabo masunzu ufite umwana n'umugore turangije tumwa amafanta abacu bari bazimenyereye kubera umuruho n'amafungo twari turimo bari bageze nko muri 3 tukiri muri ibyo uwacu umwe aratemba kurya tembye tubona kera urufuro rutangiye kuza bikenze gute twirukanka tutangira gufatafata kuya tukiya dufatafata nawe nayiruka ubwenge amakuru namenye mu nyuma sinari impari mbwiye kubwira amakuru bambwiye simbabwira amakuru nabonye wa mugore ngo araza asanga kera ibintu byacize nawe wa mugore aje kudusereva ashira mu isumo naho niwo bakazugira ko uwo mwana turangije naho baradufata batujana kuri General Bukavu murahazi abahazi naje kwicura après 2 mois ba muri koma sanga uwacu karavuze nduru kakazina nababwiye ngo ni Dani kuri bo kari karafashe bakanyita Dani sanga karata kandi uwo ngo wari kutaka wanyuma ni ikinege ntiyageraga mushikiwe ntiyageraga n'umuna we nyina mubyaye ari umwe yanga kumuriza mu mahanga yanga kwigira i Rwanda aravuga ati basi je kwigira Bukavu ndebe basi ko ceceka niyo modoka yari yiwe ari kinege nyina n'umubyaye ari umwe ndabuzuka naricuye dogiteri ahitambwira yari umuzungu arambwira ngo nurira uzabupfuye uceceke nturire urebe iri kuba uceceke ndamwa ati dogiteri mbabarira nkubaza mugenzi wacu aracyahari atuva nkubwire ibyo wabaza byose ceceka uramenya makuru nyuma tavango ibindi biki wacu arataka arandaga aravango ko Dani ndafuye mama wo muzobwira mama gutya Dani bintu nyine byo kuraga matakira ngoye arataka arikisumu nimbe izayica nabi haleluya mukanya minota nkinga 5 mbona aracikanye ndavuga ngo mana mwacu turabahungu 10 kuri none se musabwa afite abahungu 10 ndavuga ngo isuku muranda abahungu unone kunyica wishuye umwe nditotomba mbwira Imana ngo uri umuhemu cyangwa se baba ukumzinya ni gutsebene data bonye ntobabara reka mbi ukunda bibuse muzogendene nzobasanga to Imana himbazwe kabisa ejo nari makamba nimbara ntoyi makamba ndavuga ngo mbonye nzoje mu ijuru kandi nzosanga basho arashikana zani bukari kwa 4 kwa 5 bankura muri koma nasanze ndimwo muri komite y'ubwo ariko mazite y'ubwo buzugiramo nawe ukumva umushitsi narebye ku mutwe sanga hariho televiziyo ku mutwe hariho kakuma kaza kagira kameze nk'amapindo kaza gaharura umwuka sanga ndimwe amaserumu sinaharuye ariko nasanze ndi nkawe sinari amaserumu sanga mfite amasonde ingingo zose zihumeka mu mazuru mu kanwa muri ahantu hose umuntu ashobora gukora amabezwe nari nuzuye amasonde
kurya nabwiye nari mfunzwe muri bya byuma mfunzwe kuno kuboko nuko n'amaguru nyina kunta bazatatanya amaguru kubera isoma sonde bakakuzirika neza ariko nyine mu byo tobabara niba ari igitanda kiri VIP kimeze neza ndangije bankuramwo umwuka uriyongera uba mwinshi bankuramwo banjana mu indi sare nziza ariko nyine bankura muri iyo koma kuko iyo koma yari grave yari koma muganga akaza ko docteur 24 yavamwe gunda kinji mu buryo ujya mwuka uba mwinshi akagabanya yaba muke bakongeza undi kuri ya magaze yabo baza bakoresha murayazi abageza mu bitaro ijya gaza ari kunziba nyinshi wagira umwuka mwinshi bakagabanya wagira muke bakongera bakakongera umwuka twebwe muri iyo koma yakoraga 24 sur 24 aba docteur batsimburana abandi binji vamo kwa gatanu ndane gose baravuga ati uyu nguyu utapfuye na urye wacu yarapfuye yaguye haryo tigeze ahava ari muzima bashanye umurambo iyo minsi yose baze kumuhamba bavuga ngo twomuhamba ngo tumusigisha abandi ifuko azohambwa hamwe n'abandi baranga yararusha abumwe murabona umuntu maze iminsi muri morgue n'umunyu gusa ukambona isura ruiga igapoteye turangije baravuga ati rero mukivi uyu nguyu atapfuye umwuka ari mwinshi reka duhambe bana babiri ubundi amaze mwe iminsi wenda uyu nawazoja gupfa tuzomujana iyo nyine wenda shangwa handi nukoga uyu wasa nkaho mukiva kangutse ntituzi byiwe nuko inama iraterana bemeza ko samedi bakwiriye kuja guhamba kandi bagahamba nyine aho bari bavuga iwabo kuko impamvu z'umutekano muri yangana ndanegosia ndavuga ati mumbabarire ndasabye inje guhamba baje basi mbone babashira mumva nimara ngaruke kuko ni musiga ndafa kandi ndafa nabi simfa nk'umukristo ariko mureke mbayerekeze baremera bakuri intebe muri ambulance bashiramwe agakinga harimo amasanduka nyine abiri muri ambulance nyuma yanje kazangenda mbakora ati mugende neza ndangije Imana yeme Imana nikinya mirambe biri abana basore ngurabishe abantu bazagira nabi muzamureka nugira nabi tiwogira abana basore babiri bwana batatu bakiye ukizundi ndangije ndagenda turambuka turabashingura nyina bararira nije wavuze kukiriyo nije bahaye ijambo kugeza babashize mumva pastor gusa akoze umuhango tunarudisha amavumbi kwa mavumbi barahamba ariko amajambo yose nije yavuze nizo watanze ubuhamya twarabanaga nubwo naremba handi ariko twarabana ugitanda kenshi muri fo yabo kandi coge baduwa isumu bafite kudefanda le 15 zo kwa munana igitabo cyarange bagifite bagiye kudefanda barafa basiga igitabo munzu ibitabo munzu barabisiga ndahamba baranzana nsubira mu bitaro barampima neho gasasa nagiriye ubwo ndavuga ngo ndumupfu kandi nubwo nari ndemze nariko nivugisha ngo ninshaka mfi ariko umunsi bambwira ijambo ryo jambo numvisha ubwo barampima banjana mu byuma sasa tereka twe gupima turebe ko nawe ukomeza bage gupima basanga estoma mu nda narahiye narashize baravuga ngo isigaye nitwo kubaga hari ukuntu baza bakatamara basi bakongeramo yandi wewe ntitwona ruha none kima gusa twagufasha uwo muzungu mfite binini bibiri no guheza gusa nabwo sinokubwira nugupfufa hasi nurangiza mujani muhira murindire umunsi numva ubwo burantashe ariko natekereza ko nusanga bacu kumva kandi ngiza gateke impamvu Imana yamaze ubwoba bw'urupfu nuko Yesu Kristo yatucirize tuvuga ngo haleluya Yesu Kristo yaducirize y'urupfu nihuse ico gihe inama iraterana bavuga ati ntakunda umuntu yarafuye ntakundi none batanga condition uzaza ugikiraye kimwe 24 heures kandi ico kiraye kimwe kitarimo umunyu kitarimo amavuta batese mu mazi gusa 24 heures kandi 24 heures ni umunsi ngo muwundi niko novuga 24 heures yacu ntabwo ari mu gitondo ni mugoroba oya nimba nakiriye mu gitondo zose mfata ikindi kiraye mu gatondo nakaza nshuna nukura niko kuragati kiraye
karagata kamwe amazi nuko nguko nariye gusa kamwe amazi kandi amazi nayo kure ko nyine nta faranga zari ngakeya nakazamwa amazi atetse cyangwa se nagira umugisha ngamakinjo cyo gihe ndababwira ati sasa reka mbasabe ikintu kimwe iri foke mukwiriye kuja mu rugo kagwa mu bana ntabwo nkwiriye gupfa mwega ku musozi mureke ntahe bari umuntu abanje basi bazobona umurambo wanje bampambe kugira ngo ntibagasigana agahinda bazagira ikirangara bavuga ngo wenda ko fazoza azoturuka nko ku musozi mureke nshe kugwa mu rugo abana bazompambe babuzumva kesho ndaza banzanye bamperekeje banyitsa ku mupaka ari bamfite nuko ndambuka ndataha inje bwagise mbona nja mu nkambi burafije barabumpa nyine murumva nari impunzi nukuvuga mu nkambi muganura no wari garde marade cyane nahwereye nagiye muri iki nahwereye nagiye izaniwe ku munsi umwe muganura yarantwaye na Shiraki turaramya turaririmba ibitaro birakorana muganura no muhamwe twararimbye mu bitaro abantu bakadubaza urenda ari umufu ati mudusengere basi je uremze nimba sengere ariko mana we kantere haleluya tuzamuri mana shubahiro haleluya tuzamuri mana shubahiro avana haleluya reka nkubwire ngo nubwo umese gutya usa nkaho uri mbura mu maro hari cyo ukorera abandi bantu kandi kikaja mu buryo Imana gukoresha uri muri koma yo gukoresha uri umugwayi yo gukoresha uri umukene yo gukoresha uri umukire nta Imana itogukoresha muganura no twari kumucoge turaririmba hari abaganga baravuga ngo ni muririmba turaririmba natinze mwihanganira amasaha kuko nintavuga amakuru neza nabanye bari babadukurikirana nuko bishop nawe yihangana nuko ndako ni nyacikizaga tuzotangira indi episode ninga ariko ndihuta tukavuga ngo haleluya tukavuga ngo haleluya ndagwari bwagiriza methodiste yarangwaje abarevera bacu ba methodiste Imana ibamugisha bwagiriza bakoze otowaje baramvuza inkambi irakorana abantu barakorana zandi bukishogiye mugandura mpinka kugira ngo mvugwe numuhanyi wanje nguye na batanga ibintu bitarabaho ariko sinakiye umunsi umwe twari mu gatanuka twarahinduye izina ngo ni light nono ga korale iza gukura tuba light ministeri light turi mu gitaramo basaze turafatwa mu gitaramo haleluya dufashwa turi mu gitaramo narengiraga telefone ku buto narifite agakoma hano basigiye abashu kubera umwanya wa gesi nikabere kunyi ariko nza nkagenda n'ubundi akagira agakoma basigiye cyo gutuma nkunda Barisa kandi agakoma ka Barisa nunyinza nyifana kuzogeza mfuye n'umugore zamubwira uzufana Barisa abacu bakazafana Barisa kandi sinarinza kabumbu pe sinanzi niyo bizabishirira n'ubunyina sindabimenya bimwe bizabincanga ariko kubera ko bari bakunda Barisa naguze kanare n'amayinite zanguma nkareba Barisa nyine kubera abo kubibuka umugore akagira ngo nikindi niyo mpamvu nizankurikirana kabumbu kubera turangije numva telefone irasona kayitere naringira kabuto inemero z'u Rwanda Christophe arampamagara uriya Christophe abadinzi uri hariya muri Calvary pastor wa Calvary si baramuzi yageze na muri pisima muramuzi Christophe uri numva arampamagara aturi kofi atendi kofi twari mu gitaramo na bajana mu mombi yo muri methodiste na bajanini arampamagara arambwira ngo twari mu gitaramo Imana iravuga ngo uzoje muri Nzovu ni uzokirira ya makupa sinasiguje ngo oya ya makupa aturakoze ko numvishije ako nzokira sava kagira mushiki wanje witwa ngo ni Nyasini wagasura sasa turapanga no mungu uwo mungu abasita Imana babagimisha
nuko nako gaciyemo uwo mungu gwa gasore tujina arambwira ati nubushira mu muryango cyangwa mu ikanisa tibavyumva wamunaceceka ndashaka tike nindangiza tuzagenda gushitse uje muri Zovu tuzogaruka gwa gasore turakoze ongera inama nziza dushaka ifaranga rishaka gwa gasore yakazanyigura nuko atakire muri Afrika ngozo mujane kuri Tanganyika ariko azoza muri vacances zo mujana nubwo afite ifaranga nyinshi turangije turabipanga abantu babapanga bizabimenyekana mushi kwanje arabimenye ati ko mpamuntu wawushuwa cyane kuraja tutumva kubwira sister ngiye kuja muri Zovu Zovu iba he yewe zanumva ngiba quelque part ya utambutse zabiziba nari ntarahagera ataho ngaho nihiba ko ndavuga ko nahageze urengutse kuwa Gihuha ugiye gushika mu Kabanju usurangiza mu Kabanju ukarangiza kuwa Sara ukarangiza urengutse hirya kuwa Sara ubugeza mu Gitumba neza ukabona amazo mu Gitumba kuntashasha ako abanyagitumba barahumvishije wa sister ti warasaze kuva nakerenza kumubwira ngo ureke gusenga warasenze kangahe burayi kimeme kangaho bayibimuga kangaho bagwa isumu ufite namatwi mabugi ati sister mama yari nkama nzamwita ngo ya sinza nduba ko kumuvuga mwizi kubera ko ari watureze ico depanage imaze kuba yaraje no mufakaza agira umwana umwe aratwigura araza nje kurera abana n'ubunye nagira umwe ntiyanabyaye n'undi kubera twebe sinzobuzara muhari Imana mumugisha nubwo atabyaye abandi nyine nuko arambwira ngo umva kofe tuzoge ndamubwira ati sister nzogenda inama irakora no mujyango ra telefone abakomeye iwacu tugira nk'abantu nyine bajya nyine bafite amaboko arabahamagara baravuga ngo peti warasaza nuwambuka gusa tuzobwira abantu bakurasa ndavuga tuva kubwira mesheri zami Imana yavuze ngo ije muri Zovu nimba ari Imana ndagenda mwebweho niba mukeneye kofi muzobona ikiziga murambo arambwira ati ariko nimba ari Imana bivuze mukivuvuza uko genda sister amavuga ati ndaje ndaguherekeza ndamanuka namanye uso kandi amanuka nukuvuga ngo sinakaza ngenda ngo ngenda oya nakaza ngenda oya nkunari nane rashaje ndi umusoro nakaza ngenda gutya nuna kubera gusa istoma inda yari yaraboze nihuse turamanuka turi kano hanyine iwawe abavira twave mu bwagiriza tugera uvira tuhageze twasanze asigaye igifuso c'umugore w'umukongomani witwa ngo ni Adela umubembe yarafite n'umwana sinzi se n'uwo mwana ariko nasanze afite umwana w'uruhinja dusanga arico gisigaye zarandikizere zagiye cyangwa se no modoka izingize zino zimishinga ya hano zikomeye dusanga zagiye iyo modoka dusanga ifite umwanya umwe imbere bohereje abandi bantu babiri bo kumperekeza tavuze mu izina turaja mbira sister ati sister none wako twasize abana kandi nkamenya ko kuzura umwuka kutakubamo uzi kurera abana none ngo wasigara hano ntitwojana gushidikanya ufite sigara nzojana n'aba bampaye turajana n'abo bantu nurira igifuso makobora turaraye nukuvuga ngo nakaza nsefura inkambi gakorana abarandi bwagiriza barabizi nakazama kabido k'amazi nkakamera mu nda inda yayisha nashize ndasefura none imodoka irashunda bino bifuso ndasefura Adela aragaragaza umubembekazi abembe mana we mana umugisha Adela we yare nubwo ntazi yare Imana uzafashe uzomubone Adela turara makobora amfatira hoteli andara hejuru arambaza ngo kofi ugiye kuko nambwiye ngo nyitwa kofi kera sinajyavuye kuri Dani nise kofi kubera impamvu z'umuhanda izina nyene zarihinduka bwa ngende neza hari amazina mwazakiza abantu haleluya izina riba rahindutse namagenda ya kofi kurasha he ndamubwira ngo ngiye ku bitaro uko nihuse arambwira ngo ugiye ku bitaro he ndamubwira ngo ngiye ku masengesho arambwira makiva ku masengesho uzokira ndamubwira ngo urahanuye ubona umuhanuzi wa kabiri mu rugendo buri Imana izivuga ariko ntitwumve jewe namamzu umva kwa hanuye kandi ari umugore umubembe umukobwa w'umubembe abarahanuye twama tuzuka tugenda turara kuri mu gutondo tuvuye makobora turara kuri mugera twageze saa sita z'ijoro
agenda ashaka ikirayi nafuye none bansefura bakururuka bagatekura za kinju ndababwira mutekurire mwe amafaranga muvugana n'abamperekeje nani mfite faranga barabishu ibaze gutekurira ifuso muri nozi ariko adera akavuga muhagarara umuntu ntapfa umuntu kubera kubura amazi kandi ntiduteka ubunye n'amazi nkamwa nenajanye n'yandero arashira baro baratekurura ndamwa kuri mugera tugiye twaharaye aragenda aje gushaka ikirayi iyo bagina ababembiriye bazana ikirayi arateka ndarya numva merewe neza mu gatondo kare tuzuka dushikira kwa murimo bakora igipoyo kino cy'uburengeti apana burankari no ziza kino cy'uburengeti bazagurutya ibiti bibiri hano munsi kwa mugenda wa urereta gutya ntimukizi rugo uburengeti uzamugenda wabwira gutya ndababwira ati mesi muranyica ko murancunda cyane mureke kagenda n'amaguru bikanga kuvuga abazi kugenda kwa murima ni nk'amasaha 3 batize na 3 ariko umugenzi mwiza na amasaha 2 twe twavuye saa 3 z'igitondo saa 2 gutya twageze saa 3 z'ijoro tugera mu madego santa baza kudutega abandi bashitsi munsi yo ko barabona bazana amamoto moto nayirananira kaza ngenda buke turahuruka turaryama nijo wabwirije muri njangwani nicaye ku ntebe ya plastique mpambabwira intayo kuntu nabaye kimena ubu nyine nahindutse Kanani ndabwiriza mbabwira amakuru kuntu mpangenda ati none gitangaza uko wakize umeme none uri kiboro kuraja tengiye muri Zova none yo mana abanyamubiri worese ugatuza bazokwisha abasaza kamavuga ati bihuru ndi bizabishira ati nzobimara jewe nuko turangije kuwa mbere mu gatondo babuzuka bamperekeza tugiye muri Zova sasa tuvuye mu madeko tugiye kuzuzwa mu kanya gato twazamura haleluya turangije turagenda tugaze mu basanganya abahazi ku kabingo abakagasoze gucumi nasanze barashize antene niyo basigaye barahurira amarezo ni connection hari ukuntu akarango basanga abahungu batatu bamwe kwa Mutanga nshira mu Basama na Gongera barahari Gongera ahangaha ahanyenkanda ni basigaye abamuzi umuhungu abasinzi baba nyine n'abadatabuka bagize neza nuko twamatushana nawe turikonda nimba ari muri kabirabira ko Bamutanga nshuro aho bari bamubizi kuba marimo ndasunikwa harya efu mu ndego turagenda kwa mutoka tugera hantu mu karango kwa Gatabana ku ishengero rya Methodiste haba isabihozagara mukuru wa Jobu w'umugorora niwo mwarimu w'iryo kanisa ateka amazi ndavuga ati ndafuye amazi yari yashize muronjwa ateka amazi isabihozagara yara muri Karumiro umwana w'ibozagara niwo yara yakazaririmba ari muri Amerika ejanye na Jobu isi niwe watesa amazi turangije kumwa turakomeza urugendo turazamuka zanya gishasha ariko narafashe mwana zanya gishasha ngaho muri zabiraro turagera kubagihuha turamanuka hepfo buke tugera mu kuzi nyine utangiye kwinjira ikibira twatugera nyine mu kibira mbona durutse ku butayu bwubakishije amabati ariko hano nyine ubakishije ibitaka n'ibiti nyine barahomye ariko hejuru na amabati dusanga harimo abagabo babiri bavuye zino ndondo zo mu Kanono bashe Imana arababwiye ngo muzogende muri Nzovu muzahurira n'umuntu uvuye i Burundi witwa Kofi muzamusengera zoki sanga baraje ni poshibo bamaze iminsi ariko Imana izi Kofi ba mureke ntere haleluya tuzamura Imana shubaye haleluya tuhageze abashu barije nari narusha uko kandi tuhageze nka saa 4 saa 3 gutya kandi z'ijoro urebe kuva mu madego no muri Nzovu bahazi ni iminota mike tuhagera bwije batanga iwacu tugira umuco wo kwibwirana abene gihugu barahangaha iwacu tubwirana urumuki uruwo kwande soko rwawe ninde uva hehe ukajahe tubwira barivuga bacu ya mico yiwacu nawe nashikiri inyuma nafuye ndagara aturiye kuyasiga iriya ninde ati niyivuge ndeguse ati nyitwa Ruberange Yodani kerega nageze mu Nyamurenge ntakuvuga Kofiga izina ko ndatangira kuryanga nono nkivuga ngo nyitwa Dani bama baseka bajye wacu twazanye nabona bibwiye tukiri mu basanganya bamenye izina haba igitaramo mu basanganya nasimze kirekire haba igitaramo cy'ibimuri
abazi bimuri ni igiti bashanye gwa rukwi bakaruzunguza nico kimuri. Abana bavuka hino nyine barabyumvishije. Harabatazi kimuri. Habigitaramo c'ibimuri bavumbura inkwi muziko bazunguza ibimuri barazunguza ibitangaza birabo. Turangisha turaryama basakumi umve sakumi umugwayi. Ndavuga ati abantu ko barishima ko nagwaye cyangwe niri sina ryaryi banezeza kofe kuri sina ryabaye inzirondo niki mu mutima ariko simvu kandi umuntu ugwaye buriya agira gutekereza kwinshi buriya ingwara tizayisha umuntu cyane nk'ibitekerezo ibitekerezo nibyo byari byaranyishe ndangishe nihuse mu gatondo ko kuwa kabiri abzukaza umufrero waraye mu kabanje uvuye za Gitumba arasa yaturusiriya yamavuga ngo nandi kofi ninde kofi namachiri kuko jirate nijeho yarasimze muri sofaro kuntaba amazi kabiri harabikombe rimwe nahirindi nkaimbere tuba twicaye kuri no ry'imbere rira ryo ku muryango nyine bazarisiga abantu babaye benshi niyo bazari cyane twari bake ducana no nyine ry'imbere hano imbere yamasimba araza angwa munda araririmba indirimbo umva indirimbo sasa y'icumweru tugiye kuririmba twese niyo sasa niyo topic tugiye kuja. Musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema, tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi mwema. Kama baraka na mvua ya mbingu uisifikisha Injili. Aiwe wagonjwa wapate tatizo wala kwamba baraka na mvua ya mbingu uisifikisha Injili. Aiwe wagonjwa wapone Hallelujah. Aruzuzwa umufurero aruzuzwa aravongo Imana imbwiye amagambo abiri ati yavuge papa yavuge data we ati kuwa kane saa 3 z'ijoro nguzoruka saa 6 z'ijoro nguzobagwa zo kuwa kane ibyo kubagwa namamvuga mu mutima ati we urabije uri kintu kibira ninde wombaga kuruka noruka none ninde uzombaga hano mu mutima ariko gupingana uwo munsi narayihanyira gukuntu niyanye kuwa gatanuka mumvi ya minsi yose kuwa gatatu Musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema, aliyetoka Hallelujah. Wakani saa moja saa mbili saa 3 za nijoro kubitikirusi hasi ya fantasy n'amaraso nibyo bintu naruse nje gutura mu na muntu ba mu basitra wumva iminsi nari maze nje gutura mu basitra muri zofa turamubi umutima utangira kuvuga tukunokira tuzamura haleluya tangira kumva kwizera ariko ico geshose nakaza ngenda nikizera ariko kandi ngashidikana izera umwanya ngizera ngashidikana niba ko bagenzi banje bafuye nkamasubira idobo ndavuga gusa nindafu uzokira saine z'ijoro saa 5:55 baravuga ngo dukanda Musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema, tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi mwema. Baraka na mvua ya mbingu uisifikisha Injili. Aiwe wagonjwa wapone vipofu wapate batizo wa Roho. Hallelujah. Reka namuri ko mubabale. Tugaza muri topic, tugaza muri final. Wana sisi.
tukaza muri finale nuko ndakunde saa 5:59 simba amakuru mpambe bwira ntabwo nari nsinziriye hari umuntu uvuga ngo nari nta bitose twari maso twari ko turirimba indirimbo y'ucumweru muzamwumvaho navuze utavuze ndimo kavu namwe muri kumara zose nari maso ntabwo nari nsinziriye nari maso mbona twese twari maso banzungurutse twicaye ku miziziko ababizi mu Kinyamurenge imiziziko ikomberira aho ngaho saa 5:59 nari ko ndabisana nifite telefone ya Itere ntimuyibage ko ya Itere kubuto yari yararambye kabisa nashatse nifite ngire ngo yari yaratinze ya Itere nyine y'ubuto nyine za Itere zino nyine z'amato nuko katoroshe inzu yamegira ngo pwa umufurero aratubwira ati muhumure timurabona ariko akavuga muri frero amamwe nkayumva abandi bakansigura kuko twaje mu Burundi nka mbere ho nyine kubera impamvu z'imyaka igifurero twacumvishe cyane imyaka kubera nyine yari kirimiki ariko nyine nasigaye ncumvaho kubera umunsi mvaho turangije inziraka tomba baraka na mvua ya mbingu kuyizibitisha injine ubwo tugiye turirimba aduhumurije inzu yatse uko turi nijoro turi mu gicuku bunyine haratse muri Nzovu kandi muri Nzovu saa 9 abahazi ni mu mwijima saa 9 z'amanywa muri Nzovu bubabwije habibiti z'ubwoko saa 9 z'amanywa iho ni nijoro mugira amasanka yo hanze kandi muri Kongo saa 6 mukadom mugano abana wacu nesa zuzuye ngo pa wamfura kundi yavuze abantu baratiba apana makuru angango ko wari usinzi nunambaza ndakubwiye ngo nari mbona kanwe n'amaso Yesu yambaye mbona tari sinziriye sinari ko nahunyiza nari ko mbona n'ubwoba bwinshi n'abacu bose bari maso twese tubona dukanuye icyo abantu bazabona imbona kubone baratiba bamabaza muri Yavezi Musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamusifu tu aliyetoka juu shangilieni Mwokozi wetu Baba na kama mvua ya mbingu kuyizibitisha injini Mama nuka bafite tugoma bafite ingunga bafite amapendo bazo baririmba azabandi bakatu umwe afite gisani abagaze muri salle d'opération cyangwa se muri salle de coucher hari gisani kibamo kinini cyane nico bari bafite gifundiki kunageza mu masare menshi ba kubera nyine ibugwaye umwaragifite ubundi yarafite inkota imwe ndende n'iyindi ngufi kagufi nyine yaragafite gakota nyine koresha ngo afite inkota zibiri ubundi bano mama mu gisagara arikuntu bazana kajya kandi ko kukapepura icuri nyine kugira ngo imbahise ni venderateur yoroshe nyine ndakoresha yo mu maboko bari bayifite barafite kakantu nyine ko kwipepuza ari batatu nibo bantu bari kubamvugisha abandi bose bari mu gitaramo Musifu ni Mungu wetu kwana ametutendea mema tomba baraka yandirimbo twari dufite kandi twarimbaga amavensa 3 na yabiri gusa twari tubaho nawa mufurera ati murindire gasasa yamampamagara ngo Kofi press mu Kinyamurenge afana ngo yambaje mu Kinyamurenge apana mu Giswahili marayika yari yambaye ikanju cera n'agapireri nagakoze apana ibintu ngo Kofi nagakoze akapireri gafungisha utugozi bano bakobwa b'ibwacu bigisagara hari udupireri tumwe azakoresha dufite ngo utugozi dufata ku mirundi barafite tujye tw'umugozi arya amababa muzamubona abahanzi cyangwa se abantu bashushanya bazocora ya mababa n'ibisuma gusa bibaho ntabwo ari amababa nk'ay'inyoni ni amababa y'ibisuma gusa bitaye
tubone ukuntu babwira n'ibyuma yamababa abana nyuma muzamubona bacuye marayika ngo bagurutse bijye bazagurukisha n'ibyuma gusa n'imbugita nabikozeho apana ngo sinari sinziriye ko ndarisubiramo nari mbona ndababwira ukuntu nabikoze murumva sasa makutana tugiye kuja mu gitaramo n'ubwo amasaha yabiri haleluya 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 arangije arambwira ngo Kofi ikintu cyose yari kumpamagara mu izina gatatu ikintu cyose agiye kuvuga gatatu nta kintu na kimwe gasambaza kabiri ni gatatu sino kwitaba Kofi gatatu ngo ndavuga ibintu gatatu ngo tubivemo zange navuga nyine kugira ngo mwumve twihute amasaha yagiye arangije arambwira ngo Kofi press urabona iki ko ndabona abantu bambaye ibintu zera bafite ingunga mu madeta yose ndavuga ndarangiza arambwira ngo fungura amatoshati nana zamusibuvira naguza agashati nyine kano kamagaze ko kubesha abantu nyine bano kumva nyine kumushasha siko bisa bigenda namwe yo mugiye ruguru muzamugura kantu gashasha nyine uje gukanga abantu nana akaguze kirabura karimo mvutuntu gutya ndafungura nanifite n'agakoti kuri profile yanje ya Facebook ya kera karahari teruye umwana gutya urabe Kofi Ruberangiyo Daniel urakagwa ko gafoto panterura umwana ndagafite ako gafoto amozu nari nambaye uramukagwaho ndi ruguru neza iriya ku maruri y'inka mu biriya ndangije arambwira ngo fungura amato y'ishati ndafungura nari ndambaye n'isengeri ati nambura atereka kwambura yifungura gusa ndayifungura arambwira ngo zamura isengeri ndayizamura nyine nigeza arambwira ngo rero ryama ndaryama ati mwebwe mumuzunguruke barya twari kumweka baranzunguruka ati murebe uryo rufite kijya gipepuzo ashaka nko kunyicara hano gutya rukundo maze yicara kundi hano ko kunda gutya hano ko mu gikiriza abarundi cyangwa se wacu mu gituza aramubwira ngo icara akwegamire kugira ngo arebe neza azovuga ibintu yabo aricara kurya umuntu aziyegamiza undi gutya nane nicaye hasi ndamwegamira yegamiye ku nzu ku ruhome aricara ndamwegamira arangije arambwira ngo reba neza afungura shaka isahani harimo ibintu bita ngo mu gifaransa ama inteste ari complet harimo bihaha harimo nako ibitigu ibiki bintu bino bintu tutindi nyine twomunda twari twuzuye arangije arambwira ngo kurabona iki mbonye isano cuguruye kirimo inyama izo munda nyine amara ko ndabona amara gatatu arangije arambwira ngo tegereze neza afata aramanura ukuboko kwiwe arakwitse arangije arambwira ngo mva neza witegereze negamiye uwundi hano uwundi afashe isahani gutya aragifasha arangije arambwira ngo reba neza afata kagakota kagufi yari afite ngufi indende yayirambitse hasi ntiyayisingirije umuntu mwumve neza nabonye ayirambika hasi ku byatsi byo muri zuvu arangije arayicumita hano nk'uwabaga ihene yama yicumita abantu bize ikiganga kaba twebwe iyo ugiye kubaga umuntu tiwo mubaga umucondo uzubaga ugakebereza nyine ugaca akote y'umucondo nta muganga n'umwe ushobora kubaga umucondo sinzi hano muri Afurika sinzi biragoye yama yisimbugita yama haramura arise kandi ndana panda ngo yamayisiga yamayinjiza amaharamura arise sinuvuba bare pe naho nga mbere yari yacishije ukuboko kanesi navuze ko ari anesthesia yanteye ikinyi arangije arisa arangije kwitsa arasamura mu nda yanje uku nyine agira gutya arasama arambwira ngo kurabona iki ariko Kofi we umugore nazambona uzutera sariyo tuvuge ngo warazutse buri munsi yose nizaninjira mu aba kubwira abana ngo isu yarazutse yaje bakunshirike yaje uzutera sariyo uti ngo warazutse tuvuge ngo amen Amen. tuvuge ngo amen Hallelujah. Munda yanje hari hirabura uzuka munda y'umuntu wirabura ibyo munda byari byirabura ibyaje byari byirabura nimba bandi nabari ko bimeze sinzi
ariko shewe sari bisirabura ko umuntu bamenye yo kaburimbo niza yirabura wenda kakuriye ya mavuta bazamena muri kaburimbo ababaye ahantu babakora kaburimbo amavuta bazamenamo yirabura munda yaje amara yirabura ndambye ko ndabone buzo munda buzononekanye uraboneke ibyo munda buzononekanye itegereze akshira kakabugitaza arakarambika acome ku kuboko arashaka gura ibintu zo munda byose abishira kuri wa mutemeri wa Chagisana aradeposa munda sigara ndi gutyo arambwira ngo ubonye iki mbonye ukura mu zo munda ubonye iki mbonye ukura mu zo munda gatatu arangije arambwira ngo itegereze egizigisa yambwira ati gizana mu kinyamurenga kandi giswahili umuzungu rutuku yari kwavuga ikinyamurenga bari rutuku nyene abazungu rutuku nibo nabonye bari barafite amarende y'abazungu ari inzobe nyine kurya nyine abazungu rutuku rusa niko yarasa arambwira ngo igizayi ariko yari kwavuga ikinyamurenga tuvuga ngo haleluya tiko kukiza ngo haleluya tuvuga ngo haleluya amen kugira ngo verse nivuge neza reka ngubita amaguru hasi ngiye gushima Imana nindangiza ngire kuri verse nindangiza na dushabuke niturangiza urekure shaka ni shaka goyo tugishabuke nurangiza dutahe twahimbaje Imana rekura papa abikuramo abashira ku gisahani arangishe arambwira ngo itegereze afata bya bindi abitubira munda arabisasa neza araseseka amaboko araseseka tumurebo wa utamukeshuro bwije nuko twihanganira amasanye n'yari arasasa neza ukuboko munda kandi ntaga yarafite n'amaboko ye aho nako nakibaga ntaga n'amaboko ye so amaboko yiwe niwe yakoresha akoramo arasasa arangije arambira ngo ubonye iki mbonye ushira mwambara ubonye iki mbonye ushira mwambara ubonye iki mbonye ushira mwambara amen arangije asubiza ukuboko hano ariko gofiwe matete nuko mutwe wanje nifite akagahanga kabonye ibikombe kuko narahumiwe muzamuwe narahumiwe jusqu'à maintenant nakunda tuzamura ibiganza by'Imana cyubahiro haleluya arangije asubiza ko hana nafata afata gutya yamayitsa aritsa neza inga yose irahura nazamuye ishati zinizamuye nta n'imvugira mu kandi muvu nimwe yigeze iboneka ikintu gusa cyabonetse n'amaraso aho babagiye hazaboneka amaraso no kunda no kuri kagashati no kwisengeri yarasimbiye aruraso twamo dutangira igitaramo sasa umwuka sasa wasa sasa uko ni busa saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 baratubwira ati yarageze asigara tugiye yewe mugiye kugenda mujanye tukajana ngavamo bino bintu undi muyoba aranga mumubwiye impamvu tutakujana nuko ari bisigaye uzokora kandi iyo tukera kujana tuba twarakujanye cyane tubaye kimeme ubu waragiye ariko kuko ari uzugikora tugenda
ndambwira ati urambwiye namaceceka ikindi cyose ibintu nabashije ni byinshi icyo gihe cyose nari ko mukora ati nkora ngakora hano inyuma ngakora kuri ya mipanga y'amababa ni imipanga ngakora ku ikanju ni ihuzu ngakora mu mutwe ni amarembe ngakora ku maguru nkabona ni pirere afite amano nawe nkaya yanje tasaba tipe nukubasa papa n'ibintu ngo wararebye gusa nakozeho n'aya maboko je touché nakozeho tuzamure haleluya saa 10 bama baguruka ese nabwiye ko umufurero yagurutse umufurero yaragurutse turimza muri musifu mungu wetu araguruka aca mu mabati niho nabonye umuntu aguruka bwa mbere aca mu mabati aragenda aja mu bitira hejuru icyo gihe yamanutse nicyo gihe yatubwiye amakuru nicyo gihe nabonye umuntu aguruka nabo bamaguruka bama baca gutya mu mabati no mu bikuta bama bagenda wamwijima wamucura sigara iminota nk'itanu wamugenda dusigara mu mwijima barampindagura agasasa barampindagura turebe nibiga bintu bigenze gute barampindagura ururaso barampindagura amaraso hafi amaraso kagenze gute naje namagoroka imbaka jene sasa mana nisisi
twatsunama nasukura ndabyegereza ndamye twasukura nshiramo flash nshiramo amashahi tuzuzwa twafashe ipepo ku mureko abanyaruguru bazabita muri ku mureko ntabwo ari kwibomba ku mureko niho twafashe ipepo yantu nyina aho ngaho mu gahwera sinzi n'urugendo aho ari ufuse bari mu gahwera ndahari nijoro turi gupakana ku mureko ipepo sanga yarashweke ku bwinshi sanga karabiriza ngo nimufungure mumufungure yakwise atarakwica aho yawe nkanyica mumufungure baratinya ndamufungura araryama hasi arahabarika asa nk'uhereye mbwira Imana mu mana nzose n'umugore asaba umwana yonka yamubamba yiwe ngo nimumpe umwana yonke we baza n'umwana wo yamakira barasohoka kandi barakaye kuko ni saa 8 saa 9 tuja mu minembwe ninga mu gitondo tutaramira muri jangwani yuzuye tugira amakuru ya Yesu kugeza ubu nyine kofi ndi muzima ngeze kuri ni muzima iyo fanta bango genyo ngira kuri fanta neza izama 24 bouteilles Essa fanta neza izama fanta itese yose kalimara na planti kurya brochette no zibarana ya uko kuri babwira atari mu bigize kinyamurenge wiki tuzaburi marashuri Quella programma ho fatto su nuovo di farà sempre per tanto di cose tanto si farà da san devan tre esame ma con te sa quando con quel man ti può fare una bella uma usa tutta una battaglia hanno già quello siamo di mi do fare una difficoltà ma non devo non può per basta tutto è esame ijambo ry'Imana bazirana gufasha kugira ngo naje ndivuge nkore komplisi yamukaga gusa bishop y'amavuga ariko turavuga bana se yo papa ufana